what to say, but say, yeah, don't yamin come see about what to sing. Ashy woman, papa. I have a say, yeah, don't oh, what to say? What to say? Say ya dom nyamen kan onu tutu na mo nsi wati chia wo yere oba papa bi all the way from Canada. Canada for you now watching. Warrior Empire for you now. And then I give us a year don't yeah, to Jack. Yeah, you Jananam. What to sing? I saw for me now 90 and you skinny. 50 what to sing? Basa ya dom nyame ode na basa ma Moses yi dom kese esire mu se jata nyame wo so ne ho ane mala matudu ayera onyame serebo a won sere nkyere ya chamfo mununkum sachi amani ampo nyame a wonim ne mani krotwi amansa ne ni twifo wo man bia so da sebre nyan basa ya dom omwa wo ofa mfiri adom nkwadom nhyira enkonhyira mu enne efie dan se fie da kronkron me mamo ne kromadom sane wate me kwane mezaya fie da kronkron me mamo ne kwe adom sane yo se fie da kronkron fie da kronkron me mamo ne kromadom sane wate me kwane mezaya fie da kronkron me mamo ne kwe madom sane yo ai o se fie da kronkron ye mane man mo ne ko madum sane yen kwane mezaya
yen kwan show bon sam na yen kwan show bayifo nsem na won kwa enhye kwase mpani bia ensem da biara da won kwa ehye wodoma kwamba se yadom wono no home enkwa home ye den egu mu eno ti me sen efie da kronkron me mamu ni kron madum nsane yen kwa ne mezaya fie da kronkron me mamu ni kwe madum nsane o ese fie da kronkron efie da kronkron me mamu ni ko madum nsane wate me kwani mezaya efie da kronkron me mamu ni kwe madum nsane o ese kasa majo nyame kasa o erade kasa no kwa inamu ye wakunkunu yini erade kasa no kwa inamu o mesi yashia wudi ma sana ya retwen wen mesi yashia wudi ma sana ya retwen wen yashia wudi ma sana ya retwen wen esusumbuafo mesi yashia wudi mu wa ma ya retwewo mesi obebe so na mrunkum obebe laija wana mrunkum obeba wo so obeba Elijah no na murunkum ene oba tete adifuo no mo yensankyerene ene anwanwadwuma no tese anwanwadwuma na wo yo so tiase baabi etumi wo no ensankyerene adansidie ene wo honom mesi baabi etumi yeden ewo no ensankyerene ene adansidie ene wo honom baabi etumi wo bi ansankyerene wo ho enu nti ni Yesu no mu yensankyerene Peter no mu yensankyerene Paul no mu yensankyerene no mu tutu ahonhom bonen mesi no mu yeden o mu tutu ahonhom bonen enti ni baabia entumi wo no ensankyerene yeden ededi baabia tumi bia wo no ensankyerene yeden ededi ene ye bedi nkomo afa tumi ho ene menum ye ne ye bedi nkomo afa tumi ho mesi baabia tumi wo no ensankyerene ene yeden ededi because no emra Yesu ne asuafo ne namo no no wo yensankyerene kyere wo sam enti so nyame honhom wo so onyame tumi wo so onyame adom wo so a ensankyerene ene timi yeden ededi tumi kasa tumi wo ho no tumi okyere ne tumi yes so what tumi a so what power so what authority a dead wo nyumam yes utumi no dead e wo unyuma yem no just this man carry power so this man carry authority and power so and no na ye kire say tumi ye adwuma so na neno menom ye ne bedi nkomo wodo question beba wache mefa wodo question beba ha no mo no street no so yetoro question a wode be ma yen no eno a ne de be ma e wo street no so ha ye no nonsense church no nonsense spiritual outreach church so no nonsense spiritual outreach church to me bam no dia yeden wo dia ta akire saa odeman kwan ba se yado nyame nshiro bibia ene ye bedi nkomo afa bakatari ho ye ka bakatari a ede ne bakatari ye ka bakatari nipa ben se so wo hye bakatari adifo no hye bakatari a na adifo bi sori tia o so mo nye papa o ya konfo na unim se odifo bi ara ya konfo odifo bi a enu ti na ye fro ya I want to no na grada ka se lack of knowledge my people perish. So yes, okwase ne ni munyansa, ojinifo ne ni munyansa. Adifo no hye bakateria, yenya adifo bi be condemn won. Se adenti na mo hye bakateri, mo ya konfo ana. Me pa cho sunsuma tabe ye na ye de eye bakateri. Titimirem you ukitatumi, titimo kita power, titimo kita authority na ye show bakateri. Entedifo no mamu ngoro mo bakateri ni mu ho e yo ko atade momfa no momfa nya den momfa nhye na momfa ye nyame adwuma so dia se bakateri ye okon atade entititi mire mu no na adifo no bakateri na ye den e hyewom
ma obi anka obi anhye sɔre waka de wunimu ye no ye fa bo nyame adwuma de wunimu ye no pagya ho na fa bo nyame adwuma de wunimu ye no ema obi nka wo sunsum nhye wate na obi a woni tumi no ontimi nkyire tumi obi a woni power no ontimi nkyire power obi a woni tumi ni ahonhom mu nimde no onye teacherning. Yes, experience is the best teacher, and every great motivator have a story to tell. So yes, Entino, ye come Batakari, Odifu she Batakari, and your bonnet. Because a difu a com chefu, almost common normal she assassin man and come, and to difu biano, as a so casa, only yes, as a so tia home money, because I was so your home juma, now on tia home homonia, now home juma now, oh yen is saying. So yes, so your home juma, now near onti ahonhomonka onti ahonhomkasa ahonhomdwuma na wo ye no wo ye ne sen so yes sen na wo ye den wo ye enti no ye ka tumi e ya dom akyede obi anfa mada e ya dom akyede de ye de awo no ene de wakotu no different gap odifo kwakusi Batakari na nwane sa feni fugu na yo. Ya Batakari na nwane feni fugu no. Ai. Batakari na nwane feni fugu no. Eye ni twi din ene ye feni fugu. Nti yesim pepefo hye fugu. Ai. Ade e tim Muslim fo ye nua no. Muslim fo. Hwe aya da bia me kan. Hwe obi wo won mani tiewu. Wanko school onim nimde. Onim sunsun nimde bia. Ye ka ye nua no enim empepefo. Yenua empenifo no because yenyina ye Abraham asefo ye me mama lestic on what to say mami but say ya dom nyame enhyiraw na ontutu anamo ensiye odoma nkoma nkyere wo hie wo mami wate nfa wo mfira dom nkwadom ya enti no ye ka Batakari a enipa bebre ente Batakari ase yenua no eye muslimifo omo hye Batakari na nka omo de nka beka so mo mfiri nyame so yes yenuanom moziremifo no omo hye Batakari ene ebeka so mu mfiri nyame echi no wo se ye ho se ye kristofo ye sum nyame ye di nyame acha omo so omo krampo kitatumi na de no mo di tumi na ye o kitatumi a ye de buo nipa tumi ye mfansa yi nipa ye de tumi nyame ma wo tumi a ye de buo nipa tumi nsa ya de o ya de yie sauti yasiye unya tumia ya mfansa yade ye de yade yie enti no wo hye Batakari anya bone wo ye odifuo na wo hye Batakari anya bone because odifuo bi ayo commissioning odifuo bia no wo ye commissioning me patcho fasa de we hye otirim okom na wa hye asase ne mane de enkom odifuo bi ayo commissioning okom na wa hye asase ne mane enkom sana yeden etie enti ema obi bia nada so Batakari nye ye ka okko atade ya eye Batakari enu nti na mra Joseph yakwala no ni papa pam Batakari ye many colors no the shade just Batakari ye colors bibiri because on the musunko ade na tetefo no bo shemma no ne pam Batakari de shawom because omo be kon omo ye warriors. Say me to ya me ya warrior say kutu say bam so ti yase omo ya warriors enu nti ena ne ye pam Batakari ya dai e hye no me patcho fa me kotoro konkoni wati o ti asem e ye sunsum na asem e ye oja unji nyame ni ya emie Bible because Bible ye kristofo de ya enti obi bia wo so unji nyame ni no emie Bible mu so yes Bible a kristofo edia enti se wunji nyame ni a kopa o Bible a wo de be ye nkyere amanfo ani enko Genesis 37 katachie verse 3 no sa osina esan na Joseph aye ne nkokora mu ba mu ban esan ji se na Joseph ye ne nkokora mu banti no na Israel do ne tene ne manyina na Israel do ne sene ne manyina da hwe enti no hwe mo ya mwani biri wo bi no mo mwani biri wo bi ko nanim na ye mo ya
enhyira bi bo bi akwam na ye omo ye wo omo nyame tan wom ene ye wo omo nyame do wom obi wo no kita natural gift or ye gifted untimi mfa ne mafom obi wo no mu anyame wo hyirandeda udi ni ba fom a enye yie because no sa na nyame aye no ne nkira bi emu no wo ye leader or your defo sa na nyame aye dai aye no enti nyame wo na adofo no wo na tamfo kan ye nko wasi enti Batakari bi ma Joseph wasi wo ye den Batakari bi ma Joseph Batakari o ena wo de ma Joseph enti ne aden na wo ye odifo na wo hye Batakari a wo nua difo so wo ye konfo ai wo boso ne fa ne sa wate se bosuma otimi esa yare bosuma otimi etutu dam bosuma otimi Emma bonini ewo hinasa busuma osa yare de oh anya na waben so yase emma obi bia nkondem wati sorry pomuso ne Kenya wo ho kan yanko wasi na ni nua mu hunu se wona ja edo ne sene ni nua mo me pacho ni nua ni mu hunu se ho na ni bre na eba ene ye pamba katari ni she no adan no nko ade ne sunsum ne ba no ofagem adan nko no nko ade ne bafo ne yefra ne ntoma ene odamu sononko ene otologu asi otologo askome usi baby tua oluma chigumi mu gwangwang usi gwangwang yima diasie Osi enti what time no enti wo ye den what time no enam Batakari sunti ni ye time Joseph meto so enam kententoma asanti kententoma ene ye time wo media yi so diasie endem yesua de pa endem no mien yesua de pam enam Batakari so fugu so enti Joseph nya wo time e wo ni nua ni mu to da bia hwe oho ofa ho ani bire o e to da bia de o de be ye oho no unni sikanye na ni bire o yen da unhunu bi da oh mame ya kai so the asie ai encha ya ne duru mine bia esese wo ye dan e sore esese wo sore waka emra ne papa ne pam clothed with many colors. Nechese aya Batakari a colors bebre ya dey ewom matale me was atare no be colors. It's a colors clothed with many colors. Me was atare no ebi wo honom sa so tiase opam sa atare ebi man clothed with many colors clothed with many colors multiple colors. Because no ye bosheba because ne adom won so because no ne nyaminsa won so nanim wonyam obedi akon obi bia na adom wo so udi akon obi bia nyaminsa wo so no abayifo nkwasiafo tan me ka no kra kira wo so tiase entoni pa bia no uwani monyam a ho otan eno tini ese dodo ani sade oso ntakra che aya se ebe no ye mu bebere wa ye nti ase animunyam wo woso adom wo woso tumi wo woso a amanfo be time ye be twa ntrato so de wonye be ka se wa ye sana ya na ye dai etie because Joseph experience bi ye share the Batakari ye shemi odifo no wahye fuugwin odifo ne bofo aba wahye fuugwin odifo ne bofo aba watutu ne ntoman ene wo firi he me pa che onyamodie ni bia wate ye de no wotisi yes ye nyekom mo nkom a ye kom ye kom enti mo nkom a odifo bia yo commissioning ye kom enti mo nkom a montenase na ye kom ye shiri ye twa ye ho ye nye ye dwuma abuso bu question be bisa bi ma wo question be bisa ye bia to wo question be bisa obetimi e bisa wa wo question be bisa na ye nche wo question be bisa betimi e bisa
hello mu amama so mo te se mo te yanka na ya so o yere person ba so wo so mo mi ene dia na mo person mo ye good evening good evening abom ti saying okay Obia di le. Olùwàmí ṣe bí sáṣẹ. Nti obia bofu like on twanu obia na like on kom bia sunsun ṣe de so. Onyo commissioning. Yeah, onyo commissioning. Sunsun si wo so ano yo commissioning. O kom no ahya sase ne ma ne kom. So yes, o ye priest. O come no why den ahye asase ne ma ne ye enkom enti no se sunsum news aso nyo commissioning o commissioning bi adom kan e kasa sesa ene de be mo ahye enkom no honhom ne be mo ahye enkom no eye honhom ne de hye enkom so tiasi enti ensi wo so a you are just a normal pastor or a preacher or a comedian so tiasi sana ya netie because no difo bia ye okomhyenin okom na wa hya asase ne ma ne nkom na tumi bia so wona fade honhom bia wona fade said okomfo bosom ba wo sesa ne ho no saa so obi susunsun ba otimi sesa ne ho obetima hye Batakari eno de enyo case because esoro ho no mo no enyo na wo te ano onte soro na bofo no so no enyo na wo da o ma no enti no untimi nkyere de sunsun de wonye den onye sanity. Nana ya what question asking? And the moment questions in your day, Emra. Why before I wear me question ye be soon? I don't mind because I don't want to be in trouble almost some a default in a mental. Omobua. Yomobua. Would you for be your commissioning? Now at the end of us shall come. So tiasin was it done a Pentecost then dru ya no honhon conclusion nyina mama na wo kan kasa foforo kaima aba so pese otie ho no mo no okay Acts chapter 2 was it conclusion was it won nti honhon conclusion hwegu ni pa so no mo metie me pa to mo mra metie mo mra metie wo New Testament was it honhon conclusion hwegu was na Pentecost dane toye was dane Pentecost dane toye na won nyina hia mu ofaako no won nyina hia mu ofaako na empofiri mu na empofiri mu an ehum bi atesa mframa mu ye den ehum a atesa mframa mu oten refree every soro baaye ebubo free esoro suru musoro no tell me say fie da kronkron mi ma mo ne ko madom sane wate ye mi gwani mezaya fie de mi ma mo ne ku Adam Samuel. Was it a beshe fie a watimu mama? Was a beshe a fie na otimu no. Emu mama. Honhon konkro beshe fie ho ma. Na efia honhon konkro ahyemu no. Me patro na ya ubetimi agyina wona aso. Dabi. Obi busumba wo gyina na aso ana. Dabi. O say yemframa mpemu ye de. Yemframa emu oten. Enti ye kamwa otimi nyina wona so sana ya netie enti no adom onipa bia na honhom nka no no onyo commissioning ya wa commissionfo ho enti onyo commissioning na wo ye normal preacher just admit it na a commissionfo no omunkom na omunhye nkom yes ini nyina ye nyamedwuma wo your commissioning wo preachio ini nyina ye nyamedwuma enye by force to say wo be yes aduma sim say ko be pacho debi adom osi oye nedwuma so tiasie na sunsum eba untimi ngira wo naso odifuo bia your commissioning odifuo bia your commissioning enti wo so odifuo bia hye Batakari no or your right is so hye e bia sunsum na wo bai wo your kofuo na taade ye Batakari
Natade ye Batakari, sunsun na oba ye no yokofuo, eye okwo atare na ye sunsun atare, enti adifuo no yakotade ye ene Batakari. No tunu so adifuo bi anya bere no hye Batakari because na sunsun dwuma na wo koye no eyoko. Goodie. Hey, ya prophetess apom te saying, basa ya dom nyame enhira me nuaba. Ai, odomankoma entutu anamon si wati. On fa mfira dum nkwadum me pede bia me ehia pa na obeteme nka wati pesi ehia na nyame be ya dom ame ehia na ya pija nyame dwuma ama nyame dwuma ye dan akoso. So the azin entino udifu obi ayo commissioning okom na wahye asase ne ma ne nkom enu ntino wo se honhon koku ne hwiegu nipa so o ehwiegu enye nsuo ehwie wo honhom mu egu nipa so honhon koku no ehwie wo honhom mu obi se ne ya asasa ne kasa asasa na wo po che ne timi se no honhom na ya dan aba enfremu mu odi bia kaun betimi agina na o debi no ekawa enya dia betimi aye den agina wona so ya prophetess udi oyodifo honhom kaun ye de be so be ye it's a wo mra just 2 minutes pe na ebe chire ebe educate ye kakra said ye experience ai with the prophetess me foul se unye busy na wabechire ye kakra because obi adoma kan no or experience yeah na o medicate ye kakra said the sunsun ekanipa etie yes because no odifu bia ye okomhyenin okom na wahye asase ne ma no enkom yeah prophetess Queen Miriam Abaso ono so ye 7 apostles ya sorry ya sorry o sa keep course no sunsun sorry tie ogwa abio na won sunsun sorry free ba won free prophetess was young for my riding the HO. Now, why did they riding Shirayan? A riding Shirayan. Aha, yenchero. Baba wacha mo pomo today. Yehu adom bi ba say ya dom adawro ma ye ho odin pa. The Christ was say. Nyankopon bokodo wa ko ama ye se no na wa frɛ ye. Sa. Nya to me bi na wa frɛ ye. Yeah. And adom no so like I was saying that time no. Adom no was a wo. Adom was a wo. Yeah. Adom was a wo. Your master said, "Do mafado." Yeah. It is Adom no was a war. Adom is the way out of time and bring what drop a year to man. Sir. Now I'll be real. Or we roll out, what you then get different be a wild day. Sir. Not a quanin chain. Not what's a song. Ain't in Elijah. Elisha question Nancy. Not the quantity, and sort of a year. And to me, Juma. Nick, I won't wait you, man. It's a car commission for a commission from Adomisi and not a commission from a waffle by a noto. And that's all by you to be also your waffle. Yeah. But your onion soup, onya come, onion botia. Every grandpa so I come for crying. I mean, no, Yamin or the 2 minutes more. Then was one from the edge, man. And see, that shall not judge. Or champion Yanko Pombe, you need to walk. And the moment be soon down there, say, Obit to Wahata. Yes. Why have I wura? What is your habai so? Only a yard safo. Only the good chancy as assassin. If you move and will take it over. Yeah. Yet I tell you, Yami, say, Yenta, how no near fancy Yaria. It's a Bibia Sunima Hatau. Yes, I told you being out. Yeah, I told you, Shaman Solomon, Emma would to quarry. Ghana for Mr. More beyond that. No being kind of near my social see and on your free Yami. Yeah, Yakupon is son of what day. Yeah, Yamin is son of Yami no point.
Also, on why a president not a solo. And to the name, why the ministers. Yeah. The answer the way we said, the one running the Yimano. Just a equal commission you want, Emma of Bombay, not to charge on the way we said, they're the name. Ain't no good do be there. Say, Bible can there, or be no more to do now. I saw the paying for a commission for Jensen, one pound, one good on when you're told, man. Whenever the bed see, no one. Yeah. But then no be would do na asofo na fawom. Sotiase obi hu do no na one na da. Obi oyale. Ko yale fo die. Eni hu kwase ye ne sa. Ye maamin wabe bie ye ni. Yes. Yes obi bia na okita tumi. Ikutunsum kan. Sunsum si ne so. Obi bia na sunsum anything bia na I don't know. Anything bia na obeba life I mean obeka sha na wisi agumi. So tiase. Anything bia na obeba life I mean no. Prophet me pade Ghana fo nyina what's in there. Iya sunsum solid ifo a. Iya Nyankopon nani. Iya nyame nani nkosua. Nyame na wa fro de be ye adwuma. Ya wa konfo wona ye go edifuo. Yeah. Ye nyina adum be ya no do komishenyi ye de sunsum ne ye de ye adwuma. Yeah. And then him say you can't even pray without say incense. And etudru no she mama kire etudru na wo so na wo body jadem. Spiritual kingdom be a wokutem o ya grada. Yes. Ay Zeus abofo and the kita to do because I'm a tender God. I'm a ja. When you want to Yamin, you look at Sew. Cabo, there, Yimbri, Yami, or Yankupa from Shafo. It's a Ghana from a one Monte Aside. More on Ted or the Alaka. Mr. Susumsi and Diana, Yaya was some folk. Yaya, Yaya, from Shafo. Yes, some prophecy. Yaka Commissioner, or be on the prophecy of Bim and Commissioner. Down the one and Yamika German there. A semi or sissy or forest here. A bit more for me. Man can't show my Ghana for the one I didn't say him. We watch out now. Say, I told her was it. The people wash a shirt is our legs. Yo, the people wash a shirt. Yo, and I watch on the man. Abam. It's a maybe another now. Commission food in a one. Yeah, down for. Sir. Debbie. Yeah. Yes. Na Ghana de ne de ebe sori etia. Maslamu. Teachings bi aye tro wo media no do. Da ye ka bi ade say obi na the Bible say. Yes is obe no wa say no mo be hye ma. Yeah. Etinya na pomda da na yesu soro fo ye di ye djuma. Eye ntina ye fra nyame. Da bi na be yon kan ye wo na sunsun so siya do. Aba ye djuma. Sunsun no ye sunsun djuma. It is a sunsun e si wo da be ye di ye djuma. Sa. Aya honhom. What a dana paint was a woman she good woman so. It's a descending woman so. Omukan kasafufuro. Na tekrema ti se ja, but you see will be a tiffy. Na de na ba na te se enframe mu a tin. Etino na ye maame ono so yo difo ba okonanim wo nyamedwuma mu owo akomhyefo omo wo nase. Intino onye odifo ketwa owo akomhyefo I don't know. 12 apostles and no. And now 12 apostles ya sorry be omo yankabom papa. Yes. Omo yankabom papa. 12 apostles omo yankabom papa. Hello, Mami Difo. Papa Pocho, I don't know be see yes. Yes. It's a become pepe.
Ebika bono. Ebika mfante. Etino abo. Ebika chi. Yes. Ebika brofo. Yes. Me say me go for car me no de Mariama. Yeah. Maami no tete me no. Maami ni aye me wadwuma ohye mata go for ni san ya no bo ni di. Yo. See friend Mariama. Yo. Ono ana me ni na aye adwuma ate na ba cho ye nya konfo. Ana say ya kon kura ye nyame abode. Na accuse of no nyane kwa konfo hoda. Omo nkoda. Omo ko loki. Omo dane kwa hoda. Na and to me near the for our platform is so more being cast soon ti wusu ya come enya come what ensure that this wusu ensure ya bofo ensure ya busum yeah Raphael ono no sha ata so wuti wo share ya refo sisi ada na wo beti yes and wo se ya comfort ya busum it will be to be as ensure dia ye adwuma na but to be ati ade jare wo sole mana and do me yeah. Sir. Martin. Martin, Mammy, do for a net. Martin. Martin. Okay, Mammy, do for me, Pacho. You knew about Janet is so special beside question. Otio. Some mammy, Pacho. Yeah, papa, ni tu me bi o di o woni sanu nu me bi o ye kakra o ye ne be bi o wo no na so le bi o no o ye adwuma efomu adwuma ene o wo mwa na de a onyenye o mo enye so o ye odifo no be ye sa de na me ba cho na di for one year mo be ni ahye nsole me na nsole me obi wo wa ru pro ni be bi ti obi wo pa ni oni be te bi ade ye obi wo pa ntuma obe fra oni bi enti wo na obe ye adwuma na wo dey support na nipa no so be ba wo sem na accommodate no watu ya ma de bi ma na di enti di for ye adwuma enti na me so bi ye adwuma kaka ankra me say me ba so na me pese di papa be mo se me ye sofo me ya blogger e wo Facebook now the comment is of ma me kula na me delete because they won't say Ghana for no mo we di for no respect akwamishefo ba for me we ya jai e be pie sir. It's about your deep for year, Juma can let Juma, different enough. We are different that was so I try so many years, Juma can. It is a 10 years will be my own chance of vampire man, no will be big. I know to walk. Yeah. Sir. Sir, I'm a D4. Yami ain't shroud. Basa ya dom nyame entutu anamonsi anwumre die ye ne yetiefo nyina de ye ka ne se odomankoma enhyirawo enefie dai se wososo no wabebie yani na wama yetiefo soso ehunu se ohwefo adwuma no ofa asodie edaw so a esese oye yeda se papa nyame hyirawo emrepemu no yebeshia why nyame hyira bebre stay blessed bye yo eno na ye maame difuo aba abechire yen se we odifuo a se we ye adwuma se edi 10 years no obi ma wasori a obeye den adidi oba no oni bia because nyipa nyina ne ba sori a omuwo bi obi wo hono a wo ba no wo na se ma ne ka sika o ma na duane alampa o mo efam olonto yuo adankasa ono no moye enti ese wo a wodifuo no wo na wo hwe wom sede aya na enkrofo bi na nom ujimi mi an metaduane mo mu di me ha dan sotiase ye na mentale e mayi di aye dan amma wo ma hye na me betua mo ka o nhumo ho ano dar mo dia ko wuom na me betua ka because ma wuro matade ye ne me mpaboa ama mo ahye because mo baaye no na de mo be hye no montali hyem nye montali hyem enye ti me se aw ma menyi yi bi nya den emam na mo nhye
enti mo akatua de esini kuro yi And I'm confident in sa na ya na ye de etie Papa John Market, oh wo nyame de wo ye basa yi adom enti no wo ye odifu a etwa se wo ye adwuma because obi won no obeba wo nche no na de wo di kura woni bi odifu bi an fa wo nsa ye de eye adwuma odifu a wonya adwuma no ya zan eno die odifu bi a wonya adwuma no depend wo members ne so de bia na so chechira so David no de to so de bia so ye wazan no gi bibi fi ho de bia so kase wo hunu bibi enti fa se bra be ya kwankyere sen be yesen because no onye adwuma ba se wo ye adwuma wo ye odifu na wo ye adwuma always bia no wo bibidi enti nyame nka bibia onfa enye den enkohye nyame obofo ana usunsum ka bibia onfa nkohye no ese bia oho akyerew usiskinny ene bofo say fa bia 3000 bra why yes enye bofo na aka because odifo no ho akyere no wo pesika wonya dwuma enti so oto ndarega eno ne fe ne ndarega so tiase ndarega ne sawuja so yes eno ne fe ne ndarega obeto ndarega no achechira so David no de asoa enti wo yodifu a fa won saye adwuma hwe I can remember ye ba hafofo ne light ni ha me ko ECG omu ye calculation ni ma me nyina was 2.something billion me to me ntwie maako 20 na me de twe light no enka afi na me ko sire sika afi na me di ajana 1 ajana 2 ekoto amanfo so until you difu you have to work you difu na unya duma because so be wo and the difu so wo be wo o man no mo be ko school school fees enye de bia na ba ya za until you difu na wutie mi a pedwuma bi ye eka difu dwuma ne ho anya se be haw tete difu no Abraham no nya no mo ye dwuma Abraham no nya no mo hwe nwan so omo dafuo ay Kenyan Abel omo krampo nyame bo omo first edi adwuma no omo ye womo nyame bo omo first no afuo ni nwan na omo hwe wom enti no oyo difuo na wutie mi a adifuo na mo ba no mesrem mo mpadwuma bi nya den enye oye adwuma obi ntimi emebu kwasea so uye dwuma na wo de wudi a obi ntimi mekiro de ye obi ntimi mfa sika nya den ema meto entedifo na mo ba no momfa mo nsanye dwuma se reverend afo oye reverend na so ye dwuma oye ready dwuma bosumi so ye tweneka bakobaka so me ye reverend de ma mentira de me nhya nko me mo mpaye ni bubu mpaye nton da bi Bible krampo se ensa enye dwuma no eni ho kwan se odidi ensa wo hoyi a enye dwuma no eni ho kwan se odidi se me yodifu yi bintimi mfa me nsa nhye me dam ni fam ntina den ho se me yodifu nti ese se me nsore ma ne hwe me enye sa me bo nsore ma ne fom me bo mapo abuso bi wo question bi bisa me pa cho betimi abisa good evening Papa come to say basa ya do madawro ma me ho de pa yes papa me wasem kakraka okay em say uye bifo was so sanya abadaye ka ho sa papa ye nyina ye hu abadaye a ewo wu sometimes cry ye wo how ma usuma ye te say ye wampo na usan etchim ye wo ye sa mekai ene pepe 3 years ago nyankopon ye madoma oso ye me asundue mu ma me wo be menyima kwala ne na ye nsem bebre obi an what type be hu how ni amani hu na me fam yeah doctor fi kan nsem bebre ye na akwala ni bewu akwala ni be hwerew akwala ni be yese enso papa uti ahahama e na wo no ama me nom ye e na akwala no ye den yeah and they akwala nya 3 years ne hu ye den papa yeah okita de akra pani kra ji ade no kra fi ni nsem kra opere mpo asana waji fi ni nsem yeah nti papa yen de yen ya edi wachim yenim ye waya amayen yenim de nyankopon afa wo so aya amayen nti yen no ya ready said you did
say who baba usu bia no yen ye bedi ni dwuma. Yeah, Martin. Because Nyankopon de wo ye adwuma. Martin. And that's papa. Me to some das. Nyame enhyira wo. Martin. Martin ba say yadom nyame enka wo na ntutu anamo ensie. Hello. Oh man, so what that means why you adwuma, we people no adwuma. Na say o bodalega na o bofo no no tumi na dwane jam. Na wadwane agam. So won say abofo no mo mpaza. So ti ase na ase ye bisa of maame kra obi bia sunsun because ya za oba beka hwe bofu siw so na ukodi obi oba begu anim ase woni panim nti usuro ho so ti ase sunsun kan na woni obi koda oba aba beka abegu anim ase nti wo odifo no usuro saa na ya na ye den etie so tiase sana ya na yeden etie enti no sunsum esiw so na wo obi a wo yazan na wadwane adom no mko adom okọ wonu si so adom ko ye ena se odifuo se wo adom wo abofo no mko a beyi demon ne bekyere wo nti demon ne bekyere ma no ho ya manfo ashi tiase ye se de so na David nye ne hwe no ba no opese okuno. So na David nye ne hwio na opesi okuno princess o hote saying I think so say so for eraja baso so for eraja baby bia obi ya chia anadwi wati pese yedo nyame kan ho enti no se uyaza uyodifo na wonya dwuma hwe entro na betwa manfo eno de ye max because one unya dwuma oso peniema kese osusu no obetwa ntro o like be kura so no so de man anto collection kese a so tu obi ntro no ugi no hosika nti we odifo na wo ba you need to work pe bibi kakra ye ekanya medwuma ne ho da enya sore da no na wakoye adwuma no da ya sore da no obi enya medwuma so na ye kiro man Ghana si ye enya adwuma na sa po sa obi wo question bi said Who divorce na say on ma da na say I don't want to be told all the mad that rock of I don't want to be told. Yeah, I don't want to me. Yeah, I don't want to meet a cop. So yes, I don't want to be a bet tiako. So yes, I don't want no ethical. Oh, you do for now, yes, any man. I don't want to hear the ethical. Soon be a new one. The ocean fish only to know. Soon be a new or bed penal set multiple of women's spirit be a new hope. A obe pene saade ne so da say fa e ma bibiri gu ho so tumi bie ni ho tumi bie ni ho a obetimi aka kire o say fa ma bibiri ni akuyana ni efuana ni amana ni yana ni wena tumi bie ni obe kire o saade no agi say bia wakogi tumi for purpose for that. So yes, ukoji tumi a eye purpose say sperms na odi be feed na eno de you have to do it. Sana ya neti. Good evening. Good evening, what to saying? Pacho me ho yeja. Mati. Me pacho your friend is saying, "Sa nkomshe fui." Nkomshe ne ba, etimi ka say ebia Nyankopon say bibi beto fan say bia ubewu enti betua sika maybe 500 maybe 1000 na difo ne fanya akwankyere mo ana say betua sika no as akwankyere na owo ne fiu so ya etimi sisa ya ebitimi sisa but ebi wo ha no obo na make adwuma ye no wahun say obi wo ho no mo a na onye adwuma na yere emi sika enne enti no esese wo chichiri asui David no de two members ni na so se nyamu nyina mu bewu so yasen na wo chichiri asui David tutututu esikafo na wa sore ni mu eso eni obewu 5,000 ubewu 10,000 ubewu 50,000 so yasen enti na yese unya dwuma
obi wa onye oyodifu onye dwuma oba akoto pure water ebia pure water na yeton 20 cedi oba ga obi 50 million eno no say yobuo wabu nipa no afaso because of onye adwuma ye no eno nti na wo ye saa niema no into difu obia na yeso ye adwuma ebia ade ye kita mi wa hanom yi ebia ade ne ye 10 cedi esanti se minya adwuma nti no me di bedi obi 100 million si menya mfaso bum sana ya netie afua wati ase Baba Bacho Matias. yes Enti ebia wo de ai odifu bi wa na sore no. Ehu bibia apart from say wo be say wo be wu. Why it say ye di enku enfri aso ndem go obi ntimi hye nkom say. yes and na wa say adifu ni bi wono mo am obi ani adanse wo ma sore ni mu dase a nyame ayade amama min mani me di adanse uhunu bi da sa nsore no eye dwuma hyehyɛ enti hu sika sa na wagyae asore bi wɔ cash down ATM cash enti no uyi ni nyina na sa na wagyae untimi nkobiem sa na ya netie na eno no kofa baaye nyina gina adwuma a odifo no enye because odifo bi a wonya adwuma no obeyaza eno they have to tell you the gospel truth odifo bi a woni bibia ya edi sika bre wo no so yaza na odididi sa na ya netie Yes. say bi a wo abrochire ene wa ba me life sin te say me fabricate ade bi wo madwem na me to ndarega so ti yase sana ya no mo yiwo enti no ma wusu wa abrochire yi na ma to ndarega it means me here dollars nya dia chechire wo nan sana ya netie enti ya na because of enuma wo mo nyenti no da bia na o ma no keka nsem na enim na ade bi a wo beka enim na obegye afiri obi ho no eya sotwe yes eya sotwe we have nature. Nature is a mother to us. We have universe. Almost share so. We have karma. Uchiauka. Ade bi a waye. Eno nti no se wo di obi nsamone a o ma a o moye innocent no. Na wa be tua soka. Sa na ya netie. Nti no, wo yodifu a you need to work. Ese se wo ye adwuma. So ti yase. So pe adwuma bi na wo ye dan. O ye e dia dance e be ye dan. E be brew. I can't remember say last year corner na du honom mi hu ma mi kurani bi e maniska e chene se onye no fa nya dwuma onka so yokunani nto be sresrade sa onipa bia wo sresrade a na wani monyam atofom so tiase this year ye call ye ma me no ho ye fe ne kana sesa obeda amase wose papa sika na wodi ma me no aso aba ma me enne metimi ye dwuma menya ho mfaso sana ya na ye den etiem into you difu a you need to work ese wo ye dwuma because one ye dwuma da bia betina media yi so asresre saa da bia wo besresre enya da bia aso ne obi kotokuo mu ye de abrabo ne dane abrabo na ye ebo no edane o enya da bia no obi akotokuo mu ye den eye de obi wa ye dry twaye dry no nudu wani akosi ne so na enkom shakese no wanya ma wo bewu Ghana so no obi esuro wuo ade e ha o man Ghana no fe wo wuo ensuro wuo no obi a bewu hello you didn't say hello 1 2 3 no on obaso no ye dede ya fa otutu a ya afua mi ti o na me say ebia o say ya nsuro wo na ebia na enye wuo da na obi akun kwase wuo ya what we say
Mammy, one will say, a different baby, or no more, almost showing come one. Omko no sukoku. Yes. Baby, they were no more, almost showing common. And no china de bia meka so nipa bia, you need to protect yourself. Unipa bia born who buying. Because obi no ma was showing common. So why desperate? Why won't say obi desperate for money? He can do anything. Because why desperate for money? Sanity. And why desperate for money, no? Ah, one no asha unkom si wo be wu na wo mpeso di sika ne beba no. Obekọ duro so, no akwakuku. And to onipa bia no, you need to protect yourself. Hwe aya da bia meka esum niema ne do so sene han. Se nyame bie wani a obehun de ekoso wo system nim. Onyankopon obie wani a obehun niema ekoso e wo system nim. Enti enye obia na to nipa bia won ma protect ho pe enubna enhahama ye kase obi abenya ana obi nimudia onipa bia wonimu haban enim enubna no waben onimode onim sunsun mu niema wose yenkoti aduro mrane na hahan enye dantane eye dantawo dantane de atuduo ye de eba no entu ko odifuo bi ho na onimu hahama me pa chaw respect no waben onimode because ne hahama ene de se nipa yare habanyo ene de se nipa yare entu ko odifuo bia honom na wonimu haban onimu nobra eno me ye de bin ni pedua no obi entimi nka se me yade we ya ma wa ben without a haban there bi oboa obi bia wo kwaji protection a protection se kawa kura na kawa yi si ya di be protection ama akwa ke se omo hye ne moto na haban ni energy because so this is silver we eye obi na aye energy ben na wo de ka ho no ye mfa moja activate kawa ye di nubina ne ye di ahye kawa ne se moto na enubra ni energy no akoka wanim enti ye kase obi abenya onipa wonimude sana ya na yede etiem enti onipa bia wo abo ho ban protect wo ho because obi sha onkom na ohuru so wonjiri ni a eso okum sana ya na tie If Papa obi ti se memi se ya menye shi metimi anya eni a ebia men obi baye me boni a metimi oh eni die yo mu categories ye obi odi free soro eni ye wo obi a ye wa haban bi a de ma ani odo ebie wo third eye o chakras no obi wo spiritual portal no eni ye wo de omo mu kotu bosom eni nuro omo de yaza eno no omo ko memene kraman eni o de tropiteshimu no wanom amene eto yemu a eni e kasade di eni anumudwa de wuhu ye kwa bekase wuhunu iko eno ne ye kase watete ne tekrema so eno no o de to ndarega eye beyiye tumi ena agbalagba na omo de sa de ne ma o mene sana ya ne no so etie Prophet Warrior. yes I asked my work Canadian no crap na me papa is so sorry D4. Okay. True faith. Now oye haban. Okay. Intimate is all can have answer nice and I'm enjoying in a come on. Martin Obi obekasa why protection. Why protection and what thing say you clear drew and I say ya de aduro ana ayera duro kwa dia haban na eye ayi ni wo fa yi kwa ati no wi obo dan pe no ayera ya watch dra emodin enye dra emodin perfume so and I say spiritual materials I got to o de haban na ye yes ayi perfume from me sandalwood wood no mo de ye wood perfume we wood oh say but for penny perfume ni wood ni ade ye wood ni ade aye
haban, but any asophonia euphobia about 20 friends. Young boys a D for ya baby. 2020 asofo. The puppet anymore. Etu amanana. No more cassette ya haban man ya etiti haban ni ade no ya humbone nefa. Obi hu bayi lady omo the lady be brem nene ayi 1 week. Omo ba oba no kita crutches yo. Ni nan mo bu pen. Omo de ye fe do be baji sky yi we no mkotwa sky no mkotwa no. Ni do mpeni mo bu pen. Machiria mano oba no onkita crutches ni biem oba no onkita crutches ni biem enti no haban madie obi bi okita haban bia no waben kita tumi media haban keke o ene ye lady ni nan yo omo so mo koye ne surgery me so de media haban we beka dompeni betoa ene oba no crutches no onkita biem enti ye kase obi aben obi kita tumi without a ham ye ni pedua ye relate to dua and then no wa haban bi wo ho a udwale e blade twa wa entwa ye de twa wa entwa me say obi kase be ma protection ring kra na ye de haban ene fra ring no na ya hye no moto na haban ni energy no akọ ring nim Tetragrammaton pendant, meaning so different tetragrammaton. Ah, mini pa. Tetragrammaton pendant, Kurano. Auto, a handmade dear. Ay, papa, do a kufu, the ajo, on an airbo. Tetragrammaton pendant. Now, the activity, and then no my tetragrammaton a machine cutter or to fee outside neighbor. I just say, Obey machine try fake and they say, Ubehum for no media bomb home by media. What one will which one no coca will be a BBI day, BBI yo. So the say, what one who coca will be a BBI yo. Without a habino, there is no protection. For sadly, she would say, without a habino, there is no protection. Because you know, a habine and you protected the pa. Without a habino. Won't mean your protection, ma will be money ye da. Will be catch us say, bra. Nah, one more won't buy without a habaya, me patos in who oko boo. If I couldn't want your juman to obako boo, I do sikedi. Obi bukita habaya bing. Obi bukita habaya one more day. Oh, you for I saw a kind of no crap. So, yes, a different habaya, no one answer. And woman, no one medu because only more day and on side day. Only more dio on side day. Sana yana yaden etie. Enti no a difwa monti haban otoman kuma nhira mwate na monkoso nye dwuma no na mo buo nyamema obi yare kura na sika de be ko hospital kura woni bi oba mo ho na ho to no me yetimi do bi fa buchire ma me obroni no oni ba ko no wa bodam totally oba na ho to no oba na ho to no aya mo nko platform ne so nko tia dance ye adanse nipa ye den edi we na nyamo de ni bia o adanse nipa edi ntie platform ne so adanse nipa ye den edi on se di fuin amanfu di adanse di ekoso oje ekoso enkonu ebubu aya no fu esore awufu etena ase a enne obi bia wadi machi bia no nim se warrior die ehye aje kwase empani obi bia wadi machi obeka se menye papa no ye kwase empani tutu ni ene ono de wonye papa so a me ma oni machi da wo yo kromfu a hello what's saying okay okay me too okay baby no menka na meka okay Martin na ye call ye me ma me mo ne call ye ti omo call ho no na so for no egbo mimi din say opese
me mama de me ba me ni me nua na ekoi Okay. ti ekoi no na omo kan o kan se mebre o ma ye twetwa adwan ye ne ma ne ade na Okay. nti emu ho no me de me nim bibia ye ba back to baby a ye wo na ofre me ofo ne frɛ me say opesu ho me nko a na me so sesen no se wo hu bibi nti me mra ti me ba ya me ni koshia ya papa hotel Odi bebe mo na pe. ofo se me na one me edai Ti but me no me ti Asem mi wo. ankoka Ebe wie wodie. Asofofo kra da na hawo. Asema na wo ka say papa wo de tie me asema na wo ka say ahonhom ni bi wo ho a omutimi eba begu anim ase say wo yodifo na okoda ha enti me no yes ade ni wie no ho na honhom na ode ne adwuma ne pie eba ye on so omoba omoka kasa bi different language na oba ye say sunsum na wo ni mu ni bai no be ka chem sese mama na mpie mfiri hanum se ya nkwa obema ne de ne ho saa epia kwa bonten no wagu n'anim as na te se wo se me ye na me mfiri ni nchen ko se be ya honhom ni be free ni mu Akọ. Oni me ye saa de ne to aso a afedie Na mo ko hotel. To aso ni hotel ni mo ko. Hotel oni me ko hotel. Okay. Inti me kache mame. Na mame kache ne se kache me se ono ne me baaye no first day no ohun bibi se papa no na ni jeme ho. Baaye ono no so no wan kan kire me. Na o ka kire me dia nka me so mani ye den. Eda ho. Sa. De minim se bia udifo. Se difo ni nyina so simsodefo difo nyina hu pran. First is no munim pran yo. Eso mu nyina hu pran. Eye no kwetrudo bebre sadie na no moye sadie na o kasa no na me fro na me sumaka me sume me problem na yesusu ye de Tuye mo hofo au emai papa me si that odi ye me obi ano wo yiri o e no kache me so obe ware mi aka na yire ho obe ware aka na yire ho na wono da wie ye no se na brabo ni mo tesen papa me de me no kwa de se me ja na chiri di nti no me de me bo me bra emwa bia su ni wa ye ko ye otimi ebo a me na mo bo ka oji mu ska dodo ye ko ye no ji ska o ma to nwan ne niema so de ye ade ama ye so ni nyina achi ye hu hwe na odo ayase etika nti me de me twa so afede lady so saba ho a osane wono asa ko twina eni lady ne mpokonye moye ena sisi wo gane yire no esi baby no ne saa oba no ete enya asem ketwa enti me so me continue on my brabo na me be ma na me no me ne be wo ye enyim ye nyi se ni mkwa ono me mpo na me nim se menyim odifo ya na o ka kire me se me mafa ye fu nti hwe na manfa me sanka enye saa me na msu bio mate na me di me jai na me keep ya kusi se mewo nti na me brother bi kwa hase ni nya na ye nti na ekore bi wo ha me wa cry ya amasamai okay nti na eya oba ofri ono no takrade nti na eya oba me brother ne ho nti oba na bia me makọ me brother ne ho ne yakohia na dia ya bobon koma me brother ne de no ni de na ekoso wo me ne ntem nti oba ho me bi na sunsun no besane wo ne so na sunsun ne ka che ne se on tete ha bai mame na me fa mesa ni nyina that time na me nyem no ni nyina papa wan fi me ma wo time so ye a na wo se me wo epan ho na wo twimienu ni nyina me frɛ no o se wo be wo ni nyina papa wan fi me ti me ko wo ye me operation
mo Christian so we ya e be fie. Ye nya abosome ne na otwemienu na me ba ne free mu. Oh. Nini na nti ema me dia woni mu ka che ne se obi a me di mani ato so. Se minim se. Won sem. Mokọ na omu di mu a. Wo mu ntimi nye bibia ma mo da ntimi mfa mo wura nhye wo mu. Maami, se wodifuo ede wachi kafo ene woda. Se waben, so waboson, so waduro, so wa malam. Ontimi nya hwe ma woda because no wase ne ho. Wo so wase wo ho. Enti nya dia obeya ma enti no dia ya no sesi ne so na ya zan oboa. What the chim eno na ye fe ne yin ajana 1 osajana 2 wabua sunsun bi eni wa obi osofo be di twa wie o se maba ami su ne ho se maba na emre na obutu oba no so wo di ne dia na o ma no way obe wuro ne ho no ama ni be ma na bremo no na owai na ne atopa ni mo yesi crosses the mommy anya crosses the na atopa ni mo yesi ana o mommy mi sa ma me yasem ha no ba ye cross examination na emu ohye shewei ama wo aya da bia meka sa asem ye nipa nim sa mebua me metu oyin me nokura meka o media yi so nti no atamfo time na metusu no enya dia me be di atamfo achi na magya me nokura ne ka ba bia nyame se me nam no ehwa ne menam eti mi ndi nipa nu achi nka se enipa ba be sori etia me eti me ba be divert me teachings no way ba bia ye gira na wa ni gira Sophia say we ya oni lady ko ye say 1 wanya hwe mfim 2 wa hwere ne ba 3 obeyi disappointment wa sofu mu ti ne konkura no so be kwa sore omo say adwuma For me see asori dem da. yo enti say obi enyansi asore dem a ana obi ti fie a enye onu a o yakodi ni Deuteronomy e wa asori fie Deuteronomy chapter 1 verse 10 eni akoye no enti nya dia wo si asore dem ho biem yes asema me company se wa ho mami asema okay yeah o ka se odifo ne dawie ya afi osanse honhom ya abai wapua na bo tumi ade ye adwuma no kwampo so oni oba da e ka se o cleanse brother unim from what unim from unim kurom unim road ne so ya se unim road no o papa na wo ye odifo no wo ye odifo papa mama mo nse ma no yes unim road because to papa ye odifo nti unim de unyi oba da mere ko awon cleanse ho enware ye honhom bi ani wo beba ho bi ani ho Sika na femu die no so no kre me ogigi mi sika saa o adwuma asori na no de nani asiso ajei o se wo wa o se na afase bra na menye sei no yo afase bra o me busia bi kura wantu what me so for won adwuma no e ma sika wu bra mediu ma ju sika me ye wasa Osakoji minya boy bisika almost 15,000 nini na ibisi nye na na abeda o ha dwen yo wentia enti no papa asema oka ne de no kure trodo entro bia ni mati bebre sa no mo yenti ama sisi ni kontra obi wa ne kon na sore se obekwa sore amanfo nko tuntum so be because no dia no mu dia amanfo yire no mu nko biem because no member no be di me so ti ase member wo be same member wo de ntoma be to masena fefe me tweba memma eti ba bi me yo da bi eti ya obi nko asore ya
And then back on the fault. Fine. Another American though, it's because I guess I'm sure I'm quite sure. Your friend is saying, yes, I'm sure I'm quite sure. Listen, now nobody say, 5 years away, honor, 4-year program. Let's check it. Yeah, I'm a tonka. Oh, the network in TV in National. Yeah. Yeah, the patrol. Are you French in the Casa de Ariati and networking? Zano made me as a Casa near I am network not. Say, I say more. Tino. Yeah, I feel it you. Right now, program, the program, and I'm a day. I'm a tiasa. My says I'm not making you. Okay. Now, do we a program be webinar so in the video you may program a boy. Your cost of your face about my Sophia Shannon, probably sad, but then your friend, my cousin, for them, be honest with the cousin for. And see, the last one crumple. Sophia, no one say, I don't want friend that never happened to swear. We had a coffee about that was a bamboo. No, I want to see well. That's what I want to see well. We'll be our sound comedy. And that's what I want to see well. Hey, who shall me come? Who can him just so much? Me. No, only Pam got friend and ran. We won't do. Say, who you be a young quiet. Indeed, Mayana, the Okwama, Tashi, and I see you, Martin. It's not a young man about calling the quality. A child was serious and many were to was. It's your point out. We are guys of you, Finam. I say, oh, can I say, at our guys of you, Finam. Ganjo of the beer. Indeed, your point, and no German number. Oh, say, oh, best friend direction down by it. She, Martin. It's when I'm not too bad for not to be asked for me. I was saying, a pantrano, no, Koyano, and what junction. It's a kind of 4 junction. Okay. Now, some that I don't want to the music. Dancing the as a farm with the coming in baby, come look baby, a minute, and also can or back or bow betting the map on my I'm saying, hey, soft miss, I mean, baby, see the one grease now carry. I feel there was a minute pressure or so, and I'll do not talk for Yam and it's sending this kind of through the matter. To make chance, I was to try 200 citizens. You 200 the mean and come from near Juma. Tell me that 100 citizens, the I am there. Here I send the back the coy. For you, I knew me there was not answer. And when I'm one man was asking, I mean from a passport, me try passport, can send them be from me. You see, Okay. you send them out. Can I canoe? Now, so I say drive it, and I'm also say you couldn't any okay. US. I will chill for man who could a wabble chilling in tea. Only a soft meat pie, sir. Only a soft for a meat pie. How much do you got to bustle? No, I'm a couple. Maybe I'm the same. They say, oh, by 4 nights going to me. Oh, my networks, yeah. Okay. I have no purpose. My passport, no. And Chileno. Passport, I'm the Sunday, no. Okay. I don't see. Be now. She mentioned the insurance say the minister is young when you say, yeah, yes, and the minister. Say the minister. Not send out, say, I, but who said, who not try or say,
Yeah, yeah, Bob Bessie. To own say, well, who say one casano ya bad, no sign a chisel, both sika any asia honinan, or sign a chisel. Nti no na da bia meka no ukọ odifu obi ho na one woda ontimi nya hwe ma woda no de no kore de meka kire ma no ya tajwa ya tsedie o kan online ne etwetwe sisi kakra nti no ye nwia ma no momomoni na ho wan se da bia ye beba so bia no ye nya multiple of nature say adifu onankasa no omo fatis omo ji omo ni papa both sikam ahamu atopam nikamu kwadu sisi new la bia ba ne se yes ebi mu shemu okofo dua ho baby okay madam our life is me mo bi again okay na obi bae na se mo be kan se okoso fo ne ho no so fo ne esunsum so fo no si bibi shenase owo bi shenase nti obi yama no okay so fi mane to ni ama nyina se owo bi shenase a eno na ma em se no pa wo eno ma ontimi mu enwo no owo ni gu awodi enim okay so fi mane bae so se ebo anajo 12 so betimi yama ni nti ma me nso koda ho e ma 12 no so fi benyane 11:30 something edim pai bom pai ba kwanchire won kodware mra e normal isu ye bi no de man so kodware mra yo se so fo nso pedi ehwam ti o mani di kan kodware ba ya nsa na aya na so fu be yo we no mama mi etena fom esam ne nambo ne hu naked se obi yo won nti o dia o ya kwanchire ma no woni be pi okay direct ti madam yin so ti ho twen so we be pi nti so fu yin sa ne nam ne ho a se ja ono so nim se ka kwanchire ne hu ntika ebi ana so fo ne se gwisi o wono hye ni mu no wona pie nani ba no ho so na chese so fo ya de hye na de yi mu a chese atuna sa wona na so fo ne busa oyi no what eno na efen atopawo kama a chese owie ya obusa nsa no so fo se yi o we no se e ka process no ho so no so for the can na be me bia o ne be after kwanse ne bia no o woni be ka no nti ese ono so for ne ene ne de eda na ono so for na sense of protection nti ne be ma ne betimi ai de abreak o wo no aya da bia me ka se hwe sunsum ade echiri adwaman sunsum ade echiri sex because on all your sex negative energy ye den eba wo ho enu nti na all your sex we anu akodu o de all your sex we ahwehwan ho he o beti funny sent bia unti da wo ho onipa bia no aya nyame ya dom a ochina nyame mini ha o che be transfer ochina me ye fi honom no mo watage wa ha ya enti no ochina be ya saade no onipa bia wo ye sex wie spiti bia ni wo beben because negative energy about ho ete se udware
Enchino, yes, sister, your cast or sophomore year, sexy, or say, waba, or namu, keka, a wiemu bubu, a wiemu kekano, or sophomore obwa, and not green or DB2. A mind game, and or DB, always or do no more, or ye illiterate, I was soon near mum, and two to me the bunu. Neni ye, I was soon near mum, or be anyone no better, ni soon ebe bada. Ono ade wi a wunyare ye uncle nse no na ni bofo se waba na se bofo no ye dwaman bofo o ye dwaman bofo obi aniwa hwe wo ye sex wi a negative energy ba wo ho nto ni ba bia wo ye sex a esese udware ansa na wo be ye bibi a wa ye den wa ye nto bibia na wo be ko ne ho a wo no ya kwankyere obefa kwan so ene wada no obe ha wa brabo yemma yenni enaho na brabo na ye bo no wa ma wani ahwe yesiche ye oni ebe hye yin eye futuo pa wono die wa komu dawo enti mu amo ba no omamani ada ho se ade sein ene wa fam obi wo adufu dipenti hwe asofo ne bebre wo omunika pereo because omunya dwuma obi anya amana onidi tina ya mama nyama dwinsu omu woska yene ne trobehwa yen yene ne trobehwa woni sikedu wa wo de kakra no uteku ne osempo ano ene wo gege uteku ene osempo ano ena wo ba beye dai o ba betiki tie ma yeni nya dai ena ho because wa ma wani anna wono mu a obi be gide ye wo dia afiri wonsem obra wo hwen ayoko ye ma yeni na ho na eniema entimi nyeden entane mayen nnua manom omo nko baabi ema obi ne nkoda ukọ baabi no difuo bi anasusum so difuo bi ana normal pastor bi ese obefa wo mpena avoid no mane nwale o ubetwa udua eni wo kwa so pant ka wa na ye sister bi o se so fo ne beda ne pant ne mpaboa eka ho ene bossa short se boyo se wo so no dross ene ka ho enti no yemma yeni nna ho because no obi wono mu a amane a wo be hunu no amane e beba wo so no hu anu da wone na brabo aye basa ohu ne hu anu eye mpena bi a woni odifo bi kwotwen red no ko e wo so woni twitwe enwan to bi be no ni odi twitwe enwan na wodi ye wodi bedi wo ubenya problem eno ne asem no to mi ben no twa nwan ne man no a wuwie ye obe osa be fa na honhom bo ne timi so ne tuma me a udi me dabi ne timi so honhom bo ne bi antimi so because honhom bo ne timi so anka o mfa me sana ya netie. Last question abusia ye bre na ye brenti ye pon. Last question. Abusia obi any question dear. Ene na numre ye de mu besi hadom. Within the war of prophet you know for years warrior ba ko pe an warrior 1. Ene de mama Lydia say oda obeye den obeda Lydia 1. You see the landing for Queen Elizabeth wuye no ono ene di na si Buckingham Palace say one Prince Charles enhwe achiri ema UK for so to ya say brother ne mame amasoso etie all the way from USA basa ya do nyame enka money ene na ya wono ene boy ye chiri to ene die ai ye ba ne boko e ba ni nsu ai adoma kwane basa ya do nyame enhira mu nyina ontutuma na mu nsi nyame ya dom na adom edom yenya ye besan ehia nyame nhiro bibia afua nyame nhira